ikibazo cya RED-Tabara cifashe gutu RED-Tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabadaburira baba mu makambi yabo Etat-Major General nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira ruti none ugutuka ntagutorera ivyo murabifitiye ivyemezo none bo barabihakana urija wumva u Rwanda rubihakanye yano byasese gutukana naho no Rwanda bavyemera ko rubafise ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi abarundi bari maso abazi ngene bameze abarundi barya bakaravye niba bari aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDR harashaje badateye u Rwanda nabaje bazosaza badateye Burundi nibaza naho tuzobakiriza yose tuzobagaburira kuvyo batuzani. Umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda ukomeje gufata indi ntera. Umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda ukomeje gufata indi ntera nyuma yaho Perezida Évariste Évariste Ndayishimiye mu kiganiro aherutse kujyana na BBC Gahuza yongeye gushinja u Rwanda bw'ubufasha bw'intwari biribwa n'amafaranga umutwe wa RED-Tabara. Mu gihe impande zombi zikomeje gushinjanya kandi ibiganiro bya diplomasi bitagaragaza umusaruro ushimishije, hakomeje kuvugwa amakuru y'uko ubutegetsi bwa Gitega bushobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu gihe butabuhaye abo bufata nk'abagize umutwe w'iterabwoba wa RED-Tabara u Rwanda ngo rucumbikiye. Kuri inshuro rero Perezida Ndayishimiye yibukije u Rwanda ihame ryo kwitorana ineza, ibihugu byombi bikiturana ineza. U Rwanda ngo rukwiye kwibuka inshuro u Burundi bwagiye bufasha iki gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko u Rwanda rukwiye gushyikiriza u Burundi abarwanyi ba RED-Tabara ruvuga ko rucumbikiye nk'uko ingabo z'u Burundi FDNB zagiye zifata abarwanyi b'umutwe wa FDLR mu bihe bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikabashyikiriza u Rwanda. Ngo u Rwanda rwose rukwiye gushyikiriza abarwanyi ba RED-Tabara nk'uko u Burundi bwagiye bufasha u Rwanda mu kurwanya abarwanyi ba FDLR bari bafite gahunda yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ariko Burundi ngo rukagenda rubiburizamo mu rwego rwo gushyikiriza u Rwanda abo barwanyi ingabo z'u Burundi zagendaga zifata mu bihe bitandukanye. Gusa rero icyateye impungenge kurushaho ni amagambo agaragaza ko hashobora kubaho intambara. Ubutegetsi bw'u Burundi butangaza ko niburamuka butabonye abo busaba cyangwa u Rwanda nirufata ingamba kuri abo barwanyi, ingabo zarwo zishobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Mu magambo rero ubutegetsi bw'Igitega bwakoresheje bwagize buti RED-Tabara tuzayisanga aho iri kandi aho iri ni mu Rwanda. Ku rundi ruhande rero umutwe wa RED-Tabara nawo mu by'ukuri uvuga ko utiteguye kugirana ibiganiro n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ubushinja kurenga ku ihame rya manda no guhonyura uburenganzira bwa muntu mu Burundi, ko rero inzira yonyene RED-Tabara isigaranye ari ugukoresha imbaraga za gisirikare. U Rwanda narwo rugaragaza ko nta nyungu n'imwe rwagira mu gufasha inyeshyamba za RED-Tabara kandi ko rwose nta n'inyeshyamba u Rwanda ngo rwigeze rushyigikira kuva rwabaho. Kubera ko rero nta ruhande na rumwe rugaragaza ubushake bwo kuganira, abasenguzi bavuga ko aya makimbirane ashobora gukomeza gukaza umurego ndetse akaba yavamo intambara yeruye mu gihe hataboneka umuti binyuze muri diplomasi. Kimwe rero mu bibazo bikomeje kwibazwa n'abasesenguzi ndetse n'abakurikiranira hafi umutekano mu karere niki. Ese ubundi Burundi bufite imbaraga n'ubushobozi bwo kugaba ibitero ku Rwanda bikagira icyo bigeraho mu gusenya RED-Tabara? Kuko ni kenshi Ndayishimiye yagiye agaragaza uburyo ki ingabo ze zikomeye kandi ziteguye kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda zigamije ahanini gusenya RED-Tabara ndetse ngo no kuburizamo imigambi y'u Rwanda ifite ku butegetsi bw'u Burundi. Burundi rero bumaze igihe bwohereje ingabo nyinshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha FARDC kurwanya umutwe wa M23. Nubwo rero bwakoresheje imbaraga nyinshi, intwaro zitandukanye ndetse n'ubufasha bw'ingabo za Kongo, amakuru yakomeje kugaragaza ko ingabo z'u Burundi zagiye zitakaza abasirikare benshi mu gihe abandi bafatwaga miri n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Rero iyo harebwe uko ibintu byagenze ku ntambara ikomeje n'ubundi kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bigaragara ko ingabo z'u Burundi ubushobozi bwazo bukemangwa.
abasenguzi rero bavuga ko niba ingabo z'u Burundi zaragowe no guhangana n'umutwe w'inyeshyamba muri Congo bigoye kwemeza ko zashobora kugaba ibitero ku gihugu gifite igisirikare gifatwa nk'ikiyubatse neza kandi gifite ubunararibonye nka RDF cyanditse amateka muri Afurika. Hari kandi ikibazo cya mikoro. Igisirikare cy'u Burundi kivugwaho kuba gifite ibibazo birimo amikoro, intwaro zishaje ndetse n'ibibazo by'imibereho y'abasirikare, mu gihe ubukungu bw'igihugu nabwo bukomeje kuvugwaho kuba mu bihe bitoroshye habe na gato. Abasenguzi rero bavuga ko intambara yeruye n'u Rwanda yasaba ubushobozi buhambaye u Burundi budafite, bityo rero ikaba ishobora rwose gushyira u Burundi mu bibazo bikomeye kurushaho, haba mu rwego rw'ubukungu no mu bya gisirikare. Ku ruhande rero rwa RED-Tabara, uyu mutwe uvuga ko utigeze ukorera cyangwa utura mu Rwanda. Uvuga kandi ko ibyo Perezida Ndayishimiye avuga ari uburyo bwo gushaka gusobanura ibibazo by'umutekano igihugu cye gihura nabyo, ndetse bamwe mu bawukurikirana bakavuga ko rwose ari uburyo bwo gushimangira ubufatanye bwe na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Évariste Ndayishimiye mu by'ukuri agomba gukora igishoboka cyose mu kwerekana ko ari ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi Chilombo, kuko amufitiye akamaro, afitiye akamaro igihugu cye, cyane cyane muri ibi bihe igihugu cye kiri mu bibazo bitamworoheye habe na gato. Nk'uko mubizi, Tshisekedi Chilombo intego ye ni ukwangiza izina ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, u Rwanda akarugaragaza nk'igihugu kibi kiyobowe n'abaterabwoba, igihugu rwose kidakwiye kwizerwa, abashoramari badakwiye gukoreramo. Ndayishimiye rero intego afite ni ukwangiza izina ry'u Rwanda, abanyamahanga bagahora bafite ubwoba ko rwose isaha ku isaha u Rwanda rushobora guterwa, kandi ibyo ngibyo bikabagiraho ingaruka. Rero intego bafite nanone ni ugutuma u Rwanda ruhomba mu bigendanye n'ubukerarugendo, binyuze mu byo uyu Ndayishimiye atangaza, ahora ateguza u Rwanda intambara yitwaje inyeshyamba z'umutwe wa RED-Tabara. Mu gihe rero ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje gutangaza ko bushobora rwose gufata ingamba za gisirikare, u Rwanda narwo rukomeje kugaragaza aho ruhagaze. Ubutegetsi bwa Kigali buhakana bwivuye inyuma ibyo bushinjwa mu gushyigikira RED-Tabara ndetse no gucumbikira cyangwa guha intwaro umutwe wa RED-Tabara. Buvuga ko ibyo birego ari ibinyoma kandi ari uburyo bwa politiki ubutegetsi bw'u Burundi bukoresha buri gihe mu guhisha ibibazo byabwo by'imbere mu gihugu, ndetse no kuyobya abaturage bakita ku bibazo bidakenewe mu gihe bagakwiye kwita ku bibazo bikenewe, birimo ibyo bahura nabyo cyane cyane ku mibereho yabo ya buri munsi imbere mu gihugu. Ariko se mu rwego rwa gisirikare ubundi u Rwanda rwo rwiteguye rute? Ni gute rwiteguye isaha n'isaha guhangana n'icyo ari cyo cyose cyaba kigamije kuruhungabanya giturutse ku butaka bw'u Burundi? Abasenguzi mu by'umutekano bavuga ko u Rwanda rufite ubushobozi n'uburyo bwo guhangana n'icyo ari cyo cyose cyagerageza guhungabanya umutekano warwo. Igisirikare cy'u Rwanda kizwi nka kimwe mu bisirikare bifite imyitozo ihamye kandi ihambaye, ubunararibonye ndetse n'ibikoresho bigezweho muri Afurika. Amateka y'iki gisirikare hagaragaza ko kidategereza ko umwanzi akigeraho imbere mu gihugu, ahubwo gikunze gufata ingamba zo gukumira ibibazo mbere y'uko bibaho. Rero u Rwanda nanone rufite ubushobozi bwo kuburizamo igitari icyo ari cyo cyose gishobora kwambuka umupaka warwo mbere y'uko n'umwanzi abimenya. Kuva rero umwuka mubi watangira hagati y'ibihugu byombi, amakuru avuga ko u Rwanda rwakajije umutekano ku mipaka yarwo n'u Burundi. Muri make, ingamba z'ubwirinzi nazo zagiye ku ruhande rw'u Burundi. Za ngamba z'ubwirinzi zose mwari muzi u Rwanda rwagiye rushyiraho kugira ngo rukumire ibitero bya Kinshasa ku butaka bw'u Rwanda. Kuva rero u Burundi bwatangira kugaragaza uburyo bufite inyota yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, u Rwanda rwihutiye nanone gushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Burundi.
rero hanoherejwe ingabo n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho mu bice bitandukanye harimo n'ibikora ku ishyamba rya Nyungwe mu rwego rwo gukomeza kurinda ubusugire bw'igihugu no gukaza umutekano ku mipaka. Mu gihe rero Burundi bushinja u Rwanda gufasha RED-Tabara, u Rwanda narwo rukomeje kuvuga ko ingabo z'u Burundi FDNB zifatanye n'umutwe FDLR mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Igihe inyeshyamba za FDLR zabonaga ko aho zakoreshaga mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda hafashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kandi ko bidashoboka gutsinda abo barwanyi, ntabwo bahisemo gutegereza igihe bazatsindira intambara ngo basubukure ibitero byabo ku butaka bw'u Rwanda, ahubwo bahisemo gukoresha inzira y'u Burundi mu bigendanye n'ibitero byabo ku butaka bw'u Rwanda. Nanone ikintu nakwibutsa ndetse narakubwira niba utabizi neza, burya Évariste Ndayishimiye niwe wazanye igitekerezo cyo kuba FDLR yayihindura ikitwa FSLR ivuye kuri FDLR, muri make agakora amateka nk'ayakozwe mu myaka myinshi ishize ubwo FDLR yabagaho ivuye kuri arire. FDLR yavuye ku kwitwa arire yitwa FDLR bitewe n'igitutu cy'amahanga ndetse no gusabwa ko uyu mutwe wasenywa. Niyo mpamvu rero yahise yitwa FDLR. Kuri inshuro rero barifuza ko yitwa FSLR ikajya inakorera ku butaka bw'u Burundi muri gahunda zabo zigamije n'ubundi guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Bo bavuga yuko rwose ari ugukora revolution. Kuri Kigali rero ibi bituma ubutegetsi bw'Igitega butagira ishingiro ryo gushinja u Rwanda gufasha imitwe yitwaje intwaro mu gihe nabwo bushinjwa gukorana n'umutwe u Rwanda rufata nk'uhungabanya umutekano warwo ndetse ufite gahunda yo guhungabanya ituze ry'Abanyarwanda. Kandi ibimenyetso birahari u Rwanda rwagiye rubigaragaza kuko bamwe mu bayobozi ba FDLR bagiye banimukira ku butaka bw'u Burundi. Yewe hari n'inama nyinshi zagiye zibera muri za Kibira. Kuri ubu ngubu inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zagiye no gutura mu mashyamba y'u Burundi yegereye u Rwanda muri gahunda n'ubundi igamije gukomeza ukumenya neza ko ibitero byabo bitazigera bihagarara. Muri make operasiyo yabo cyangwa se misiyo yabo itazigera iburizwamo no kuba M23 yarabafashe kunda. Amakimbirane rero hagati y'u Burundi n'u Rwanda hageze ku rwego rukomeye aho amagambo akomeye agenda asimbuzwa imigambi yerekeza ku gukoresha ingufu za gisirikare. Niba u Burundi bwahitamo kugaba ibitero ku Rwanda bugamije kurwanya umutwe wa RED-Tabara, bishobora gukongeza intambara nshya mu karere k'Ibiyaga Bigari ishobora kugira ingaruka ku mutekano w'ibihugu byinshi. Bamwe mu basenguzi rero bavuga ko iyo ntambara ishobora no gukurura ishobora rwose no kuzamo ibindi bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda n'ibindi bitandukanye, bikaba rero byarushaho gukaza umwuka mubi mu karere. Nubwo rero amagambo ya Perezida Évariste Ndayishimiye yakomeje gukaza impaka, hari abasenguzi nanone bavuga ko ashobora rwose kuba ari uburyo bwa diplomasi bushingiye ku gitutu no gutera ubwoba yewe no kwangiza izina ry'u Rwanda nk'uko nabikubwiye. Agahora ukabonye amahirwe yo kwicara imbere y'itangazamakuru akavuga ububi bw'u Rwanda, akavuga uburyo yitegura gutera u Rwanda. Abakerarugendo bari bafite gahunda yo kuza mu Rwanda bakaba barabisubitse. Abashoramari bari bafite gahunda yo kuza mu Rwanda bakaba bahagaritse imishinga yabo, gutyo bavuga bati u Rwanda ntabwo ari igihugu gitekanye, bashingiye gusa ku magambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu ufite gahunda yo gusebya ndetse no kwangiza izina ry'igihugu gituranye. Rero muri ubu buryo umuyobozi ashobora n'ubundi gukoresha amagambo akomeye agaragaza ko igihugu cye cyiteguye intambara, agamije gushyira igitutu kuwo bahanganye kugira ngo ahindure imyitwarire cyangwa yemere ibyo asabwa, nyamara atagamije guhita atangiza intambara. Muri make y'amagambo ya Ndayishimiye nubwo agaragaza ko ari gashoza ntambara, ariko nanone ugiye gusesengura neza usanga mu by'ukuri iyo gahunda atayifite ndetse ari bimwe mu bintu afata inyenzozi mbe kuri we, kuko gutera u Rwanda niwe wabihomberamo cyane kurusha uko u Rwanda rwabihomberamo. Rero icyakora kuba imipaka hagati y'ibihugu byombi igikomeje gufungwa kandi ibiganiro bya diplomasi nabyo bitarongera gusubukurwa, bituma umutekano wo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ukomeza gukurikiranirwa hafi n'ubusesenguzi ndetse n'abaturage.
rero kugeza amagingo ya ngaya icyo wamenya nuko Ndayishimiye ari kubahiriza ibikubiye mu masezerano yagiranye na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo gucana umubano n'u Rwanda. Niyo mpamvu ibiganiro byari byatangiye hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu minsi yashize Ndayishimiye yabineyemo kugira ngo rero ubutegetsi bw'u Burundi bugaragaze impamvu buvuga ko bushobora gufata ingamba zirimo no kugaba ibitero ku Rwanda, bushingira ku byo bavuga ko ari ibimenyetso n'amakuru bifite bishinja u Rwanda gufasha mu gufasha umutwe wa RED-Tabara muri make hano hari ibimenyetso u Burundi bushingiraho. Reka tubigarukeho mbikugaragarize. Mu kiganiro Perezida Évariste Ndayishimiye yagiranye na BBC Gahuza ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye yagiranye n'itangazamakuru, mbere y'icyo kiganiro yagiranye na BBC yagarutse ku ngingo zikurikira. Ubutegetsi bw'u Burundi bushinja u Rwanda gukoresha inkambi z'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bwarwo zirimo n'inkambi ya Mahama nk'aho bushakira abarwanyi bashya ba RED-Tabara. Buvuga ko urubyiruko rw'abarundi ruri muri izo nkambi rwinjizwa muri uwo mutwe wa RED-Tabara ku ngufu, rugahabwa imyitozo ya gisirikare n'ibikoresho mbere yo koherezwa mu bikorwa bya gisirikare. Perezida Ndayishimiye avuga ko bafite amakuru y'uko uru rubyiruko rumaze guhabwa imyitozo ya gisirikare ku butaka bw'u Rwanda. Iyo rumaze guhabwa iyo myitozo rwoherezwa mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rufatanya n'abandi barwanyi mu bikorwa bavuga ko bihungabanya umutekano w'u Burundi n'uw'akarere kose muri rusange. Mu birego rero by'ubutegetsi bw'Igitega havugwa ko u Rwanda rwashyizeho umuyoboro uhuza umutwe wa M23 na RED-Tabara. Perezida Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rushyigikira iyo mitwe yombi kugira ngo ikore ibikorwa bya gisirikare ku mpande zitandukanye, bityo bikagora ingabo z'u Burundi FDNB n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana nayo. Muri make rero Perezida Évariste Ndayishimiye avuga ko RED-Tabara atari umutwe wigenga w'inyeshyamba z'abarundi, ahubwo ko ari umutwe uvuga ko uterwa inkunga n'u Rwanda, ugakorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bwarwo, ugakomereza ibikorwa byawo mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugamije guhirika ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse no gukomeza kugirira inyungu u Rwanda. Kugeza magingo ya rero ibi byose nibyo ubutegetsi bw'u Burundi bushinja u Rwanda, kandi ko rwose ibyo ngibyo babifitiye gihamya ko rero batazigera bihanganira ko iyo migambi izigera igera ku ntego zawo. Rero amakuru yacu ntabwo asoreza ahangaha, turagaruka nanone ku ngingo ikomeye cyane y'ibyo Rwanda, muranyihenganira Ndayishimiye ngo yari yangumye mu mutwe, y'ibyo Rwanda rwose rwasubije Perezida Tshisekedi Tshilombo uherutse gushinja u Rwanda genocide. Nk'uko mubizi tariki ya 2 z'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka 2026 Kinshasa habereye umuhango wo kwibuka abazize ibikorwa by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kinshasa bimaze imyaka irenga 30, aho abagera kuri miliyoni 6 bapfuye. Rero ibyo ngibyo Kinshasa yibishinja u Rwanda ko ari rwo rwabigizemo uruhare, kuko rwose u Rwanda ngo nirwo rwihishe inyuma y'amahoro make arangwa uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kinshasa. Rero u Rwanda rwageze icyo ruvuga kuri ibyo birego byavugiwe mu kwibuka abazize genocide. Rero Kinshasa yabishinje u Rwanda, Tshisekedi yabishinje u Rwanda ko rwose ari rwo rwakoze ibyo bikorwa byaguyemo abanyekongo. N'ubundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaganye ibirego bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washinje u Rwanda gukorera ubwicanyi ku butaka bw'igihugu cye kugira ngo rusahure umutungo wacyo. Avuga ko ibikomeje kuvugwa na Kongo ari ugukwizangana no guhisha uruhare rwayo mu bikorwa byibasiriye abatutsi. Ku cyumweru n'ubundi tariki ya 2 Kanama nk'uko nabikubiye nibwo Perezida Tshisekedi yayoboye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 4 icyo ubutegetsi bwa Kongo bwise genocide wabereye ku rwibutso rwubatswe i Kinshasa. Muri uwo muhango yongeye gushinja u Rwanda n'ihuriro AFC M23 uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi n'ibindi byaha avuga ko byakorewe abanyekongo kuva mu 1996. Tshisekedi yavuze ko Kongo itazigera
yibagirwa abaguye mu bwicanyi bwatewe n'intambara n'isahurwa ry'umutungo kamere. Asaba amahanga kwemera no gushyigikira igihugu mu rugendo rwo kumenyekanisha buriya bwicanyi. Mu kiganiro yahaye radiyo Agasaro Kaburaga, Minisitiri Nduhungire avuga ko ibyo birego nta shingiro bifite, ahubwo ko leta ya Kongo ariyo ikwiye kubazwa ibikorwa byibasiye abatutsi byabaye cyane cyane tariki ya 2 Kanama mu 1998. Yagize ati biriya Kongo ikora ni ukwigiza nkana. Ndagira ngo nibutse ko tariki ya 2 Kanama muri 1998 iyo tariki bafata ngo niyo kwibuka Genocide ibyabaye muri Kongo, ahubwo nagahumamunwa cyane cyane ikinshasa, aho abatutsi bibasiwe ku mugaragaro, bagakurikiranwa, bagakubitwa mu kivunge, bamwe bagafatwa bari hejuru y'amateme bakabajugunya hasi. Ibyo ni ibintu n'amafoto ndetse na za video zigaragaza. Nduhungire yanagarutse ku magambo yavuzwe n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo icyo gihe ari we Abdoulaye Yelodia wavuze ko abatutsi ari ibishingwe na mikorobe, bityo ko bakwiye kurandurwa. Yavuze ko aya magambo yatumye ubutabera bw'Ububiligi bumushyiriraho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi, ariko leta ya Kongo ntiyigeze imuryoza ibyo byaha yashinjwaga n'ubundi. Yongeyeho ko kuba Perezida Tshisekedi yarategetse ko Ndombasi ashingurwa mu cyubahiro ubwo yapfaga muri 2019 bigaragaza uburyo ubutegetsi bwa Kongo budashobora kwigira inzirakarengane. Yonzemo ati urumva rero ko ibyo Kongo irimo ikora ubu ngubu bazana ngo ikintu cyitwa Genocide kidateganywa n'amategeko ayo ari yo yose mpuzamahanga, ari ukwigiza nkana, ari ugushaka kwigira inzirakarengane kandi aribo kibazo nyir'ubwite. Guverinoma ya Kongo rero imaze imyaka myinshi yibasira abatutsi, ndetse n'ubu ngubu tuvugana akaba ariko bimeze. Minisitiri Nduhungire rero yanavuze ko bidakwiye ko Kongo rwose ivuga Genocide cyangwa se Genocide mu gihe ikomeje gukorana n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri Genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ati FDLR ni umutwe wakoze Genocide mu Rwanda, ntabwo rero waba uvuga ngo urarira kubera Genocide kandi ukorana n'umutwe wakoze Genocide mu Rwanda. Yonzemo ko nubwo Kinshasa ishinja Kigali gusahura umutungo kamere wa Kongo, abawusahura basanzwe bazwi, bakaba barimo by'umwihariko umuryango wa Perezida Tshisekedi warezwe mu Bubiligi ushinzwe gusahura amabuye y'agaciro yo mu ntara ya Katanga arimo za diyama. Ngo kureka dusubikira aha ngaha, twavuze byinshi, twagarutse kuri byinshi, ariko iby'ingenzi kandi bisobanutse nabashije rwose kubikugezaho mu buryo bwumvikana. Rero ndagushimiye cyane. Iyi ni Kivurandi News. Gukora kuri subscribe bizagufasha rwose kutabura inkuru n'amakuru kandi byizewe tudahwema kukugezaho. Ndagushimiye cyane. Amahoro y'Imana n'imigisha akomeze abane nawe.